Hai menaze hegi ma i awang remnan ma indi ke zi minge kum chang na jang khai kana dam mai hegi u Zeme news man sa Zeme ko ne hai mena hangel ya gai dara dle Railang bige Office of the Zeme Student Union Assam Headquarter lamgina sam pechi gaibe lega radle chilia gaibe sam Zeme Student Union gu ta ki office lamgina ningnuize sam chi changale pidevjina Zeme Student Union gu lo pakachumba executive meetings zing kaiket kizing ke kum changna jang kai kana mage teura hange kham gaidle a chelis du taw sia je ten soni bizigina hezi skui kum changna jang kai kana ndi ke kamai gina te daira hange kam gaidle je ka chule chida je Zeme Student Union Assam gu ta peite je ba me office beral me jai advisory board jai executive member jai unit gu president jai secretary mle ne je wang rahange kyam gaidle chi rahange mai gu executive meeting ge taw diben chui ki ke magje dawla ba bisonga je lamui chida je mi gi du dawla ba te magje pe bawme kan nang ben chui ge nang ta kan chok ba sauze hi pe pe kaira ningnui je ZSUA ta ki office lamgina Kam gaidle chipo zigna office biral changjaba meza executive member changjaba meza secretary changjaba meza Zeme Student Union Assam go president changjaba me nangni wangai bigne Zeme Student Union Assam go lopak chumba executive meeting je plui ize te wang rah guile lopak chumba Zeme Student Union executive meeting te rob mai je ji skui kum changna jang kai kna ndi ke kamai ge te gu le je ka chele jai pe bam jene mahila community hall longmang kilog ne te gu jai pi hi je ting chon chat kre ke hi ne te gu le je ka chele Zai Nagaland Tribe Council NTC ne Nagam go political issues kum changna jang kai ge chum General Assembly election Nagaland ge wang mag soge tem chi ra hange rangai zai kyam gai dele je ka chule Zai Nagaland Tribe Council media cell mene saje consultative meeting je hajet said me host me wang je ko hi magane ta ti be kyung cheuke ji himre kum changna jang kai kana mai ge bam dele je ka chule Zai chige pni ne meeting bam ge Naga political situation zai Naga peace process ongoing ai bramendo ki gai za iron mag je peaceful rallies do prine organize te gai biza Naga solution je pe klora bahangane peacefully rallies do bam dele je ka chule Zai Assam go Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne media में सोगे सल्यागाई जे दानाई काका HSLC क्लास करेगु Assam के एग्जाम पास ते मिले न हंगे हले में हंगे स्कूटी पे जय रहंग महंगे Royal Enfield बुलेट पे रहंगे सम हेड काई बिजे बाय Royal Enfield बुलेट जे पिमी होंग संगदी बिजे गने पे रहंगे चंग लागु दले जे कचले चिपो जिगने Assam के कुमचंग नाजंग काई कना गो HSLC क्लास करेगु एग्जाम पास ते मिले न हंगे Assam go Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ने सजे ले मदु सामक जे रंग मदु सामक जे फर्स्ट डिवीजन के वांग मले न हंगे रहंग महंगदो बुलेट पे बंग जे ले महंगा स्कूटर पे गुम जे रहंग महंगदो स्कूटर जे पे कम गुले जे कचले Zai the result of the high school living certificate HSLC examination kum changna jang kai kana go Board of Secondary Education Manipur BOSEM go results dike zikre kum changna jang kai kana mage para hanga numgale je ka chule Zai People Chronicle BOSEM chairman Akam Joy Kumar ka chebe peune saje board man ne makatale ne ta je te wangjala muidle je ka chele Zai changduina Manipur HSLC examination gu results dike zikre kum changna jang kai kana sogedu lia rahange te gule je ka chele Zai DY Chief Minister Sri Y Patane danai kakan dike zikna kum changna jang kai kana maige Nagaland Dimapur Kuki Dolong National Highway ge gari accident te bigine mina hang minge me chai di zai mina hang chume chai di bige kak tawbe pe truck driver je time bo police me hange pugurang kang pane pelam gena chak pe je changkai pe gai dele je ka chule Zai DY Chief Minister Sri Y Patane Chimina hangminge me police team me bauze chi truck driver je pnine sa changdai luje trace te luje nimgai be bizigne psui ibsam ai me bo police team mina hangminge me je samdo pe gai dele je ka chule ai gena na mai ndi ke Zeme minge kum changna jang kai kana damai gi go Zeme news man sa loi gai dele pigani me zainkinga ni mle ne je to dele zai chaugu me subscribe te lu mle na pihin sang ne ge update te gane pigai je bam rahange kyam gai zai iron mak je video like te gai ma bam zai na video du like te gai zai share te gai rahange kyam gai dele